Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Doğuş. Ve salatu vesselamu ala nebiyyin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'tan günahlarını gafur ettiğini sorağının fazileti degan. Biz yaşayotgan zamanda ko'p kishilar endi bunda yashaymiz. Biz bu dunyoda sinov dunyosida bo'lg'ach endi biz xatolanamiz, yolg'ishamiz, gunohlarda qilamiz. Gunohsiz dunyoda kishilar yo'q. İllamagar Sobidan boshqa ham devona kishidan boshqa endi. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, farishtalar 3 turli kishidan qalam yozmaydi. Ya'ni bizning ikki yoqda ikki farishta bor. Ular yozib boralar bizning butun amallarni endi. O'ng yoqda bizning farishta bor, yozib bora butun izliklarni. Sol yoqda bizning amallarni yoza, gunohlarni endi. Tege bolalarga anlatganda bolalar nima aytib qaraylar tege bunda qaraylar shayton. Da farishtalar bor, ular ko'rinmay, Alloh taolo ularni nurdan baroqqa ketirgach, farishtalarni bizning ko'zlarimiz ko'rmay. Shuning uchun ularni biz ko'rmaymiz, ammo ular yozalar. Ul amal daftari deb atalgan amal kitobi, uni yozib boralar. O'lgandan so'ng qiyomat kunida Alloh taolo bizni tirilgach, uni bizga shu amal daftarini beradilar. Qur'onda Alloh taolo aytadi, shu amal daftarini agarda oldan bersalar, o'ng yoqdan bersalar, u ijmoqda deydi. Sol yoqdan esa ortdan bersalar, u jahannamda deydi. Endi Alloh taolo nasib etsin bizga qiyomat kunida oldan ya o'ng yoqdan bersalar edi, bizga shu amal daftarini. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, 3 turli kishidan qalam ko'tarilgan farishtalar yozmaydi. Birinchisi yiqlagan kishidan uyangan jihatli. Kishi yiqlaganda farishtalar yozmay, bizning gunohlar yozilmay. Andari ikkinchisi sobiy boladan endi. Balog'atga erishgan jihatli degan. Sobiy bolada gunohlar yozilmay. Uchinchisi devona kishidan aql kirgan jihatli. Ya'ni devona kishi ko'ramiz ekan, u vaqtda u biz onun kularga da mumkin, ammo onun gunohlari yo'q. U aroq ichib berimi, tamaka tortami, onun aqli yo'q. Aqli bo'lmagach, onun gunohlari yozilmay. Qiyomat kunida Alloh taolo ularga sinov berashak. Agarda u sinovni o'ta olsa, ijmoqqa kirar, sinovni o'ta olmasa, ijmoqqa kirmay. Aql berashak, sinov berashak qiyomat kunida. Sobiy kelish o'lgan bola, u vaqtda gunohsiz bo'lar. U vaqtda u jannatga kirar inshaalloh. Kimningdir bolasi o'lgan bo'lsa, sobiy kelish, u vaqtda nesa bo'lar? Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Va alayhissalom rahmatulloh. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, qiyomat kunida aytirlar, va alayhissalom. Qiyomat kunida aytirlar, jannatga kirdi. Va alayhissalom rahmatulloh. Hayda o'tiramiz. O'rindiq yetmasa unda skamya kerakdir. Olib kelgan. Skamya nega pishiqqan? Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, agarda sobiy kelish bola o'lay ekan, onlar aytirlar jannatga kir deb. Alayhissalom. Shu sobiy bola aytar ekan, yo'q deyi, menim atiyanim kutam deyi, onları kirtirlar. İnşallah. Oldu mu? Oturdunuz? Onda eshikni bas. Qiyomat kunida sobiy bolaga aytirlar, qaysisi bu dunyoda sobiy kelish o'ldi, ijmoqqa kir deb Alloh taolo aytir. Ular aytar yo'q deyi, men atiyanini kutaman deb. Sobiy kelish bola o'lib ketsa, u hali jannatga kirmay, faqat atiyanini kutgancha degan endi. Shu biz yashayotgan dunyoda butun kishi gunohli, illamagar shu kishilardan boshqa
Sabi balanın günahları yok, belagatga erişkençe hadli. Divana kişinin günahları yok, baka onlar akıl kirgençe hadli degen. Şulay iqoy turgan kişide de günahası yok, baka ol uyanmay degen, onu kalem yazmay. Biz hatalanabız, bizim yollaşabız, bizim günahlarımız var. Kim aytaminne bir nini günah yok deyip aytayken, ol özünden özü bir zor günah bulup sanılar. Çünkü onun mangay közü көрмей. Bunday közü körse de mangay közü көрмей. Günahsız kişiler yok dünyada. Bütün kişi günahlı. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kişi günahsız yok diye, ol hatalana diye. Самый en hayırlı hatalangan kişi diye, ol tevbe etmişi diye. Allah'tan gafur soravuşu diye. Bizim üstümüzde bolup durar Allah Teala'dan gafur sorav günahlar için. Allah Subhanahu Teala Kur'an'da aytıyor: "Ve ma kana Allahu liyu'azzibakum ve ente fihim ve ma kana Allahu mu'azzibakum ve hum yestagfirun." Aralarında sin Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulganda hem günahlarının için gafur ötenip turganda Allah onlarını gazapka tortmaz diyen. Enfal suresi 33. ayet. Şu ayette Allah Teala aytıyor: Vaka Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var iken Müslümanlar arasında ipaka günahlarını gafur soruyorlar iken Allah Teala'dan Allah da şu halkını azapka tortmasdı. İbn Abbas radıyallahu anh aytıyor. İbn Abbas boyunda zor galim bulgan Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde. Onlarda iki iminlik şıganığa var idi deyil. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hem günahlarını gafur etini sorav. Ama Allah'ın peygamberi indi oradan gitti. Allah'tan günahlarını gafur etini sorav kıyamet günü hatlı olacak diyen. Fakat halk arasında Allah'tan gafur soravşılar var iken Allah da şu halkını gazapka tortmay diyen. Yani bizim üstümüzde kübürek Allah'tan gafur sorav günahlar için. Şu vakitte Allah Teala bizni günahka tortmasın inşallah. Şulay yok bu turunda Ebu Musa el-Aş'ari de ayta bizge gazaptan saklavışı iki iminlik var idi deyip. Hani birisi bizim aramızdan gitti indi. O Allah'ın işesi Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buldu deyip. İkincisi bizim bilen kaldı. O Allah'tan günahlarını gafur etini sorav. Eğer de ol da yuka çıksa biz halak bulaşacağız deyip etken. Mine eğer de biz Allah Teala'dan gafur sorasak biz imin bulabız Allah Teala'nın azabına iki dünyada da inşallah. Başka ayette Allah Teala şöyle deyip aytıyor. Vestağfirullah innallaha gafurur rahim. Allah'tan günahlarını gafur etini sorağız. Dürüstlükte Allah gafur etişi rahimli zatlı. Şimdi istiğfar degen şunday düşünce var. Allah'tan gafur sorav. Şimdi biz estağfirullah deyip Allah Teala'dan gafur sorağa tiyiş. Estağfirullah deyip. Ne bir hadiste kile Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 70 mertebe estağfirullah deyip etken deyip kile. İkinci rivayette kile 100 mertebe estağfirullah deyip etken. Estağfirullah degen söz Allah Teala'dan biz gafur sorayız deyip Allah'tan gafur sorayız şimdi. Ya Rabbi Allah meni gafur etine deyip estağfirullah deyip. Mine 70 mertebe etken 100 mertebe etken. Ne Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin onun günahları yok. Çünkü peygamberlerin günahları yok onlarının. Şunlar koramasdan ol baribir Allah Teala'dan gafur soragan iken. 70 mertebe 100 mertebe. Biz timboli biz günahlı kişiler biz indi onlar koraganda da kübrek Allah Teala'dan gafur sorağa kirek. Mine ertengi zikirler var, kişki zikirler var. Şu ertengi kişki zikirlerden bulup da Allah Teala'dan gafur sorağa iken 100 mertebe 70 mertebe. Dis tutup estağfirullah deyip aytıyoruz. Estağfirullah, estağfirullah deyip aytıyoruz indi. No estağfirullah deyip aytkanda bizning til bilan ko'ngil birga bo'lar atish. Mana g'olimlar aytalar, zikr aytu Alloh taolaning esga tushirish ish turli bor deb. Birinchisi til bilan, ikkinchisi ko'ngil bilan, uchinchisi endi til bilan da ko'ngil bilan da. Eng tuban darajasi de til bilan. Eng yuqori darajasi til bilan da ko'ngil bilan da Alloh taolaning esga tushirish. Biz nisbat tutayken estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah deyip aytamiz. O vaqtda bizim ko'ngilda da Allohdan g'afur so'raga tiyish. Tilda Allohdan g'afur so'raga tiyish.
Әгәр дә безнең тел генә итә икән, күңел катнашмый, ул вакытта шушы астагфирулла дип әйтү күңелгә тәэсир итмәячәк. Күңел йомшармый. Кайчан без күбрәк астагфирулла күп итеп әйтәбез аны, безнең күңелләребез йомшара. Аллаһ та Коранда әйтә, күңелләр кешенең каты дие. Таштан да каты дие. Шушы күңелне йомшартып була Аллаһ Тәгаләне искә төшерү белән икән. Күбрәк без истигъфар кылсак, күбрәк бер Аллаһ Тәгаләнән гафу сорасак, безнең күңелләребез йомшара иншалла. Күңел йомшаргач, кеше бәхетле була. Кеше бүген көндә бәхетсез ни сәбәпле? Чөнки күңелләре каты. Моны йомшартып була только Аллаһ Тәгаләне искә төшерү белән икән. Ни өчен Аллаһ Тәгалә безгә 5 вакыт намаз укырга куйды? Чөнки көненә 5 тапкыр Аллаһ белән элемтәгә керәбез. Иң киминнән. Менә бу безнең күңелләребезгә тәэсир итә. Но тәэсир итә шул вакытта, кайчан безнең на самом деле күңел белән без Аллаһ Тәгаләне искә төшерәбез. Без күп вакытта намазга баскач, тәнне намазга китерәбез, күңел безнең соңга кала. Күңел инде ул безнең дөньяда йөри. Ягъни намаз укыйбыз, без күңел белән дөнья турында уйлыйбыз. Но монда тырышырга кирәк. Намазга басты икән, күңел белән дә Аллаһ турында уйларга кирәк. Моны булаша Аллаһ турында уйлау, нәрсә булаша? Мәгънәсенә төшенеп уку. Без әлхамдү укыйбыз, әлхамдүлиллаһи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин. Моның үзенең мәгънәсе бар. Менә шушы мәгънәсенә төшенеп укысак, безнең күңелләребезгә тәэсир итәчәк. Без Аллаһ турында уйлаячакбыз иншалла. Аллаһ турында уйлагач, ул безгә шушы намаз тәэсир итәчәк. Bir хадистә килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вакытында сахабалар әйттеләр, арабызда бер хатын кыз бар ди. Ул төннәре намаз укый ди, төне буе намаз укый инде. Көндезен көн сайын ураза тота ди. Но теле начар ди, ул күршеләрен рәнҗетә ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, анда берни хәерлеге юк ди, ул җәһәннәмдә тамукта була ди. Андары сахабалар әйттеләр, арабызда икенче хатын кыз бар ди. Ул только фарыз намазын гына укый ди. Только Рамазан айда оны гына ураза тота ди. Өстәмә бүтән гамәл кылмый дип әйтә. Сүннәтләр укымый, нәфиләр укымый. Но аның кәҗәсе бар ди. Кәҗәсен савып, шуннан эремчек ясап ди, ул садака бирә ди. Һәм үзенең теле белән бер кемгә дә начарлык китерми ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, менә моның хәйлеге бар ди, ул җәннәттә булачак ди. Ни өчен беренче хатын тамукта була, хәтта ул күп итеп намаз укыса, хәтта ул ураза тотса да, чөнки менә бу ураза тоту, намаз уку аны күңеленә тәэсир итмәгән. Ул бирелеп укымаган, ул мәгънәсен аңламаган намазның. Шуның өчен ул намаз аңа тәэсир итмәгән, аның әхлагын үзгәртмәгән. Ни өчен Аллаһ Тәгалә безгә намаз укырга бирде? Чөнки ул намаз уку, ул безнең тақвалыкны арттыра. Нәрсә ул тақвалык? Аллаһтан курку хисе. Аллаһтан курыккан сайын ул вакытта кешенең әхлагы үзгәрә икән. Кешенең әхлагы үзгәрү менә бу гыйбадәтнең җимешләре була. Гыйбадәтнең асылы бар, ул инану, Аллаһка ышану, кыямәт көне ышану, фәрештәләргә ышану. Андары гыйбадәтнең асылыннан соң өстәрәк булып тора, ул гыйбадәтнең түбәсе, ул була менә бу безнең әхлак, әдәп, әхлак инде. Менә без намаз укып, безнең әдәп, әхлак үзгәрсә, менә ул вакытта намаз, демәк, безнең җимешләр бар намазның. Ураза тотып, уразаның тәэсире бар икән, моның уразаның тәэсире булгач, җимешләре бар дигән сүз. Ни өчен Аллаһ Тәгалә ураза тотарга кушты безгә? Чөнки ураза тотып, кешенең әхлагы үзгәрергә тиеш яхшы якка. Уже урларга курка. Потому что ул белә, Аллаһ Тәгалә моны күрә, ул бит ураза тота, ураза тоткач аны тәэсир итә. Намаз укыган тәэсир итә. Намаз укыгач, ураза тоткач, ул аны тәэсир иткәч, ул уже ялганырга курка башлый.
Ялганара курка башлагач, аның әдәп әхлагы яхшы якка үзгәрә. Уже аракы эчәргә курка башлый, тәмәке тартырга уже курка башлый. Чөнки ул намаз укый, ураза тота, ул шушы изгелек эшләгәч, изгелекне югалтырга курка. Чөнки ул белә Аллаһ каршында кыямәт көне җавап бирәсе икәнен. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вастагфируллаха инналлаха гафурур рахим." Аллаһтан гөнаһларны гафу итүне сорагыз ди. Дөреслекдә Аллаһ гафу итүче рахимле зат. Бакара сурәсе 199-нчы аят. Шушы аятта да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Гафу итүне сорагыз ди." Дөреслекдә Аллаһ Тәгалә гафу итүче рахимле зат ди. Истигъфарның асыл мәгънәсенә тукталсак, ул тел белән Аллаһтан гафу итүне сорау һәм йөрәк белән гунах кылмыйм дип сүз бирү. Yani əgər də biz tiləyibіз, Allah Teala bizning gunohlarimizni гафу итүне tiləyibіз икән, bu vaqtda tövbənin şartları var. Галимнар әйтәләр, tövbənin 3 şartı бар ди. Birincisi gunohdan туктарга кирәк. İkincisi gunohdan туктагач үкенергә кирәк. Üçüncüsü үз-үзеңә сүз бирергә тиеш кеше бүтән бу гунахка кайтмыйм дип. Шушы 3 шарт булса гына Аллаһ Тәгалә безнең гунахларыбызны кичерә икән. Биринчесе гунахтан туктау, икенчесе үкенеп Аллаһтан гафу сорау, астагфирулла дип, өченчесе үз-үзеңә сүз бирү, бүтән бу гунахка кайтмыйм. Әле дүртенчесе бар, галимнар әйтәләр, дүртенчесе инде бу берәр кешене рәнҗеткән булган булсан, берәр кешедән мал алган булсан, или суккан булсан, шушы кешенең янына килеп, аның гафу сорау. Менә шул вакытта гына дүртенче гунах кичерелә. Әгәр дә син кешене рәнҗеттең икән, Аллаһтан гафу сорыйсың, кешедән гафу сорамадан икән, ул вакытта Аллаһ аны гафу итми. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, кеше арасына кермим ди. Алар пока үз-үзенең бер-берсе белән бахилләшкәнчә хәтле ди. Yani kişi пока яши, пока үлмәгән, аннан без гафу сорый алабыз. Бигрәк тә безнең инде якын туганнар бар. Бигрәк тә әти-әнибез бар. Безнең инде иребез бар. Шуның өчен инде без аралашып яшибез. Безнең хаталарыбыз бар. Безнең ачуларыбыз чыга. Без аларны рәнҗетергә дә мөмкин, һәрбер кешене инде. Ул һәрбер кешедә чыга инде. Һәрбер кешедә чыга. Шуның өчен ничек кенә булмаса да, ничек нинди хәл булмас булсын, biz шушы кешеләрдән барып гафу сорарга кирәк дигән иде. Ва алейкум салам. Менә тагын бер кабатлыйм. Ва алейкум салам. Тәүбәнең 3 шарты бар. Шу вакытта Аллаһ Тәгалә безнең тәүбәләребезне кабул итә. Беренчесе гунахтан туктау. İkincisi үкенү. Üçüncüsü инде үз-үзеңә сүз бирү, бүтән бу гунахка кайтмыйм дим инде. Менә шул вакытта гына безнең Аллаһтан гафу итә. Дүртенчесе берәр кешене рәнҗеткән булсан, ул вакытта шушы кеше янына барып, аны гафу сорау, бу вакытта да шушы гунахны Аллаһ та кичерә иншаллаһ. Менә сөйләгәннәре элекке заманда шундый бер зур галим яшәгән. Изге кеше, зур галим, аның исеме Имам Ахмад дип атала инде. Шушы зур галим Имам Ахмад бер вакыт чит шәһәргә керә. То есть үзе яшәми торган чит шәһәрдә була бу. Төн җитә, ястү намазын укый мәчеткә кереп. Мәчеткә кергәч, ястү җиткәч, моны бит чит шәһәрдә аны йокларга урын юк. Бу җинайны Имам Ахмад шушы мәчеттә йокларга. Анда була инде сакчы әйтә, монда рөхсәт юк ди йокларга ди. Моны чыгара инде мәчеттән. Ул инде җыена йокларга мәчетнең территориясендә инде. Анда ишек алдында. Анда да сакчы әйтә, монда рөхсәт юк ди йокларга ди, аннан да чыгара. Бу Имам Ахмад мәҗбүр була инде йокларга урамда. Урамда йокларга җыенганда бер кеше үтеп бара. Сорый, син йокларга җыенасыңмы? Ди. Алайса киттек, миңа ди, үзе белән алып китә, үзенең өенә йоклатырга. Бу пекарь була икән, ипи пешерүче.
İmam Ahmed утыра, карап тора, bu как раз камыр изе, ипе пешүреше инде. Камыр изгәндә астагфирулла дип әйтә. Изе тагын астагфирулла дип әйтә. Аннары тагын изе тагын астагфирулла дип әйтә. Аллаһтан гафу сорый. İmam Ahmed сорый, син менә шушы астагфирулла дип әйтеп, нинди нәтиҗәгә ирештең? Шушы пекар әйтә, мин Аллаһтан нинди гына дуга сорамыйм ди, ул бөтен дуганы кабул итә ди. İlle de meğer bir doğanağına elemini kabul etmedi di. İmam Ahmed sırrı nindi doğanı di. Min Allah'tan sırrım di miya İmam Ahmed'ne kursetti, o miya hamın ali kursetmedi. İmam Ahmed aytamına bit min senin qarşında di. Eliki zamanda o vaxtda televizor bulmağa şimdi maşhur galimler ikeni bilgenler, što İmam Ahmed bar ikeni. Ne onun yüzünü bilmegenler. İmine bu pekirde bilmegen bunun yüzünü indi. Mine qarağız. Шушы пекарның дуасын кабул итәр өчен Имам Ахмадны шушы шәһәргә китертте. Аны юкларга рөхсәт бирмәделәр. Бу бит инде Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтсез бернәрсә эшләнми. Аңар алып киттем дә шушы пекар үзенең өенә, менә шушы пекарның дуасын кабул итәр өчен инде. Менә шушы истигъфарның то что аның файдасы бик күп. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләгә гафу сорасак, астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла дип бик күп мәртәбә. Ул вакытта Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны кичерер. Шушы вакытта Аллаһ Тәгалә безнең дуаларыбызны кабул итәр иншаллаһ. Нәкше һәр вакытта да Аллаһтан гафу сорарга тиеш. Хәтта гөнаһ кылмыйча яшәсә дә дигән. Чөнки истигъфар кылу ул Аллаһка якынайтучы, җәннәткә алып баручы бер гамәл булып санала дигән. Даже biz günah kılmasa da kübrek biz Allah'tan gafur sorat iş diyen idi. Estağfirullah deyip. Allah Teala Kur'an'da istiğfar kulunun turunda eyte vel mustagfirine bil ashar diye Allah Teala eyte. El-İmran suresi 17. ayet. Seher vaxtında istiğfar kılışılar Allah'tan gafur sorauşılar diye. El-İmran suresi 17. ayet. Andara tağın bir ayette Allah Teala ve Zariyat suresinde 18. ayette. Ve bil asharihum yestagfirun. Sahar vaxtında onlar Allah'tan gafur soruyorlar diye. Zariyat suresi 18. ayet. Arap dilinde sahar vaxtı tünün ahırgı 6. ölüşün anata diye var. Ekleminde. Biz sahar aşıyız. Tünün songu 6. ölüşünde. Менә шул вакытта Аллаһ Тәгалә әйтә, миннән гафу сорагыз дип. Менә без бит инде сәхәр вакытта татырабыз, ашыйбыз. Шул вакытта да Аллаһтан гафу сорасак, иншалла, самый яхшы вакыт икән. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла дип. Бу инде төннең соңгы 3-нче өлеше, төннең соңгы 6-нчы өлеше. Ул вакытта без Аллаһтан гафу сорыйбыз. Аллаһ та шул вакытта беренче күккәчә безнең дуаларыбызны кабул итәр өчен, безнең истигъфарларны кабул итәр өчен. Шул вакытта Аллаһ Тәгаләнең гөнаһларны гафу итүне сорасак, Аллаһ Тәгалә безне гафу итәр иншаллаһ. Аятта телгә алынган элекке кешеләр төнлә белән тәһаҗҗүд намазын укыйлар һәм соңыннан Аллаһтан гафу итүне сорыйлар дигән. Шушы вакытта тәһаҗҗүд намазы укыла. Менә бар фарыз намазлар, бар суннат намазлар, бар нафил намазлар. Farz namaz ol mecburi, sünnet namaz ihtiyari, nafil namaz тоже şulay ihtiyari. Okusan savab, okamasan günah yok. Şunun birisi bulup sanala teheccüd namazı, tüngü namaz. Tüngü namazda tursak, sonra 3-nче өлешендә tünnün. Әгәр biz taharat alıp namaz okusak, secde kılsak, secdede Allah'tan gafunu sorasak, ile bireynin dua sorasak, Allah Teala bizni hiç şeksiz kabul edecek inşallah. Enes ibn Malik şulay deb aytsa, sahar vaqtida bizga 70 taqir istiğfar qulu əmr etildi deyib. Menə bizning bitin tasbihlarımız var. Şunu tutup 70 mərtəbə aytsak, şunu tutup 100 mərtəbə aytsak. 70 mərtəbə gene түгел, ул буларга нәрсәгә әйтелә инде. 100 mərtəbədən түгел, аннан да күбрәк. Даже 1000 тапкыр әйтсәң, бик яхшы була. Çünkü astagfirullah diye aytsak bizim savab yazıla. İyi günah kişirler inşallah. Eğer de kişi nefis tilagine birilip bir günah işlese şul vaqtda istiğfar kılırga tiyiş digen.
Belki Allah Teala onun günahını gafur eder. Allah Teala şöyle diye ayet. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ degan. Nisa surasi 110 oyat. Kim boshqa kishiga nosharlik ishlasa yoki o'zini gunohlar ishlab zulmni qilsa, ham sig'inan Allohdan g'afur etishini so'rasa, Alloh g'afur etishi rahimli zot degan. Xotinlar surasi 110 oyat. Agarda kishi doimiy istig'for qilsa, Alloh taolo unga xayrli narsalar beradi. Mol mulkatini barakat indira. Hamoni bala qazolarni saqlay ekan. Mana istig'forning foydasi nasada? Alloh taolo bizga xayrli narsalar beradi. Mol mulkatga barakat indira. Ham bala qazolardan saqlay. Mana bu istig'for aytu bala qazolardan bu parda bo'lib turar ekan. Ko'brak bizga Allohdan g'afur so'rash kerak, shu bala qazo kelmasin deydi. Ko'brak Alloh hatta bala qazo kelmasin, inshaalloh taolo saqlab qolar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nuh surasi 10-12 oyatlarda Allah Teala aytadi. Allah Teala aytadi, men aytdim, ya'ni Nuh payg'ambar aytdim deb aytadi. Nuh payg'ambar, Robbingizdan gunohlarni g'afur etishini so'rag'iz. Desakda u g'afur etuvchi. Agarda onan gunohlarni g'afur etishini so'rasangiz, u sizga ko'kdan doimiy yomg'ir yog'dirashaq, boyliqlar ham bolalar berashaq, bog'chalar o'stirashaq, ham yilg'alarni tushi suv bilan ta'min etashaq. Nuh surasi 10-12 oyatda Alloh taolo shunday deb aytadi. Shu oyatda Nuh payg'ambar o'zining Xoliqqa murojaat etadi. Robbingizdan gunohlarni ishin g'afur etishini so'rag'iz deydi. G'afur etishini so'rasak, u vaqtda bizga nisbatan bora ko'kdan yomg'ir yog'irdi. Mana ko'kdan yomg'ir yog'masa uzoq. Butun Xoliq yig'ilishib bilaymi ko'brak gunohlardan g'afur etishini so'rar kerak. Ko'brak. Nu g'afur etishini so'ravana tugul, aytdiki, gunohdan da to'xtara kerak. Mana 10-yilda quruqlik yili bo'ldi bitdimi? Mana ko'p jay bo'yi yomg'ir yog'madi. Men u vaqtda hali tega Tataristonda imom bo'lib ishlaydim bir shaharda. Biz yig'ilishib endi ketdik yomg'ir so'rarga. Yomg'ir so'rarga endi ko'p kishi chiqmadi. Endi onda aytdik tega jumg'ada yomg'ir so'rarga boramiz deb. Bir 12 kishi bo'ldimiz, onda ko'p kishi bo'lmadi endi. Duo so'radik. Yomg'ir yog'di, 1 sekund, 1-2 sekundni yog'dig'ina bir tega o'sha shahardan pishmaganligini endi. Andara albatta da chiqqanlar 100 kishi yomg'ir so'radi. Bir hazrat aytmishli 100 kishi deydi duo so'raydi Allohdan, endi yomg'irni so'raydi. Bütün almatdi oraq ishi beradi. Qo'ya vaqtda yomg'ir yog'sin deb aytayin. Agarda bütün xalq shasa u vaqtda da хотя бы 50%dan ortiq shasa, Alloh taoladan g'afur so'rab, tavba qilib, gunohlarni to'nib bildi. Na bu gunohlar kishining turmushini bala qazolar keltirar ekan. Tega bala qazo kela boshlagach, kishilar endi shova boshlaydi. Ko'razachilariga bora, deganda bora, ko'razachi aytaydi, sizni buzdilar deb, kim buzdi, tega kishi buzdi, bu kishi buzdi deb. Kerak bir qo'ya boraga. Mana Alloh taolo aytdi, g'afur Allohdan so'raymiz. Itayi bir natijaga erisha olmaydi. Denga o'xshab bera, bunda o'xshab bera. Bar bala qazolar kela. Bar oraqani ishga davom etadi. Ni sababli chunki to'xta oraqadan Allohdan g'afur so'ra, namozga bos. Mana barakat kelar inshaalloh. Alloh taolo shunday deb aytadi. G'afur so'rag'iz, yomg'irni yog'diraman deydi, ondan narsa aytadi, boyliqlar beraman deydi, bolalar berashakman deydi. Bu da bizga bo'lib turadi, kimning bolasi yo'q, uzoq yo'q ekan bolasi. G'afur Allohdan so'rasin. Namozga bossin, roza tutsin, gunohlardan to'xtasin, Allohdan g'afur so'rasin, ko'p etib so'rasin. Mana Alloh taolo aytadi, bolalar berashakdi. Qur'onda oyat kelar shunday. Bog'chalar o'stirashakdi. Ham yilg'alarni tushi suv bilan ta'min etishakdi. Nuh surasi 10-12 oyat.
Agarda kişinin bir küp günahları iken ul vakıta nişerge. Tağ günahları var kişilerde. Ondan da kübrek. Kükke de jite kişilerin günahları. Allah Teala iter şu hadle günahlar bolsa da demeyin bar gafı item. Allah Teala gafı ituşe. Bir hadistekiyle izgiler bohşasında kitap var şunu onda bir hadis getirile Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan. Sizge hadledi bir kişi yaşagan dey. O 99 kişini öldürgen dey. Yani belki naivный убийца bolgandır. Biz bilmiyoruz endi. Oylap karas 99 kişini öldürgen. Bunun көңілі bir şey. Көңілі bir şey bu etini gafı sırası kile Allah Teala'nın o bile toşta Allah Teala var kuresin indi. Allah'tan ukene көңілі bir şey bunu düze almay. Сораша kişilerden biren indi mena tege tövbe yok miken deyip. Bir kişinin mena kursettiğiniz может tege mesela tege может izgi kişi bardır mında deyip indi. Может mena kengeşler birir. Yanar kursettiler bir manahına indi. Manah ol günü ve namazlar okuyunca Allah'tan tege Allah'a tobuna. Onun gilimi yok. Ol gilimsiz. Şuşa manah yana kile de eyte min 99 kişinin tördüm deyim. Yana tövbe var mı dey. Yok sana tövbe dey. Nindi tövbe olsun işte şu kadar kişinin tördüm dey. Bu yarar indi yüzgat olsun deyip Allah da bana da ötüre. Bunun yüzgat olayın. Doldu indi yüzgat oldu. Bunun көңілі бар bir şeyinde. Gafı sırası kile Allah Teala'da. İmandan sonra küsettiler gilimli kişinin. Buna gilimli kişiden sıra kerek. Galimli gilimli kişiden sıra kerek. Sen görəsən mesela ol bik izgi kişi iken namaz okuy, no gilimi yok, ona soramasqa kerek. Onun gilimi bulmağı, ol yalğışa. Sıra kerek imini gilimli kişiden, kim bile. Bu kişi yana kile de eyte, mine min 100 kişini ötürdüm, ya tövbe bar mı dey. İşe bulmasın dey, bar dey. No mınar kengeş bire. Bu galim kişi. Sen bu jirlikten gitti, sen bunda yaşamadı. Çünkü bunda naşar kişiler yaşadı, bunda günahlar, sen bunda günahlar kıldın diye ol bitin, köp günahlar kılır, şuşa jirde bitin. Olanlar şuşa günahlar kılgaç, onlar iske düşürecek. Sen bundan gitti, ikinci jirge gitti. Peki şunday jirge vardı, onda izgiler yaşaylardı. Bu gitti, как раз yolda ölüp gitti bu. Bunlar ölüm feriştesi geldi. İmanda iki taraf ferişte geldi, sporlaşalar, koysa can alır miken deyip indi. Rahmet ferişteler geldi, hem gazap ferişteler geldi. Gazap ferişteler itermanın birini izgiligi yok deyip, biz onu canı alabız deyip eyteler. Yok deyip eyteler, onun izgilikleri var, o bizge tiyişli deyip eyteler. Bu vakitte Allah Teala işinci ferişteni jiberdi, Edemi ravuşunda şuşa sporunu rişet iter işini. O aytdı, siz jirini uşağız deyip. Koysa jirge yakınarak şul ferişteler onun canı alırdı. Ama ortada öldü. İlk uşağınlar akaras mine şul diye rastayanyaga izgeler jirine yakın bulgan. Rahmet ferişteler gelip onun canı alıp gideler. İkinci versiyada hadistekiyle Allah Teala emir ite şuşu jirge ezrek yakınayırga tege jirge. Rahmet ferişteler gelip onun canı alıp gideler. Bu hadis aytilmi toşta kişi utirge kerek deyip yok. Bu уже utirgen. No ukine. Ögerde mar tövbe bulmasa. Olda şekitere utirge. O iznine tu iki izne utirge. Bir min utirge. Ha bulay tuktadı. Gafı sıradı. Allah ona gafı etti. Mine köp meydana günah bulmasın Allah Teala gafı etuşe. Koşan gafı etti Allah Teala baka bizim can gar hatta jitken şey deyip kileyini. То есть iki şirakta bizim tövbe kabul etiler. Yani yanlışlık. İki şirakta bizim tövbelerimiz kabul edilmiyor. Birincisi can gara hatta jitkeş kabul edilmiyor. İkincisi kıyaş gün batıştan çıkaş. Bu vakitte o kıyamet günü bular. Mene baka can tendeyken biz Allah'tan gafur suraya alabız bütün günah işini. Allah da gafur eder inşallah. Niçin büyük muhim bizim günahlarımızın Allah da gafur ettiğin? Çünkü biz bit Allah'a kaytabız. Allah karşında cevap veremiz. Niçin şu günahlar bilen cevap verecek biz. Bir apa meydan soradı. Allah da günahlarını gafur eder miken diye.
Bir katı okuna indi tege. Şu yılama indi. Biz bit indi abortlar yasadık deyip aytayım. Bu indi bir ebi kildi indi. Meytem işe gafı etmesin. Kur'an'da ayet var bit indi. İtoka gafı ite. Ulaşa günahlarını tege sokka eğlendirek. Ayet var şunday. Bir katı sindi indi opa. Bir katı sindi elhamdülillah. Şunun için bizim günahlarımızın Allah Teala gafı ite inşallah. Toka ihlas kulüblerine gafı sorar gerek. Agar da kishi g'ofil so'raydigan, ixlos bilan aloqa qo'yadigan, namozga bosadigan, Alloh tasini. Bir qat Alloh tasini. Hadisda kelar shu qat qotasini deydi. Что misol даже keltirilgan bunda. Mana misol keltirgan shunday bir kishi deydi, shulda qolib diyasi bilan, diyasi ustida suv da bor, ham oqshov da bor. Bir vaqt bu diya qo'shaq bundan. Все, bu уже ularga jiyana, потому что shul, men shulni ko'rganim bor, onda bir qota isyonda shul o'rtasida qolsang, onda bir narsa bo'lmasa sen shulga da shega suv bo'lmasa sen onda uzoq tura olmaysan, onda o'lasan. Onda bekisi. Все, buni diyasi qo'shaq. Butun provinsiyasi bilan, butun oshov bilan, butun degan narsasi bilan suv bilan qo'shaq. Bu уже все ularga jiyana. Bu уже yotib yiqlarga jiyana, yiqloy. Yo'ros bir tege ko'zi bilan oshib qori diyasi yonida. Rost tutadi diyasin bir qota sina bu. Что sinishdan ayta, "Ya Rabbim Allah, sen mening qulim deyim, men seni Rabbim deyib даже yolg'ishib ayta." Muhammad Peygamber sallallohu alayhi aytdi, mana bu kishi mana qaras nechik bu qota sina. Alloh taolo menga qaraganda deydi, tog'anda qotaroq sina deydi. Qo'shan kishi tavba qilar ekan. Qo'shan kishi Allohga qaytar ekan. Alloh taolo sina u bir qota tege sinib nu sinayni Alloh subhanahu wa taolo. Necha minutda bugun? Bir 5 minut qoldi. Hali bor, inshaalloh. Mana bunda to'g'ri bir qavatlim shu oyatni. Nuh payg'ambar aytdim deb aytadi. Rabbimizdan gunohlarni g'afur etini so'rag'izda u g'afur etvishi. Agarda onun gunohlarni g'afur etini so'rasangiz, u sizga ko'kdan doimiy yomg'ir yog'dirashaq. Boyliqlar ham bolalar berashaqdi. Mana aytdingina kimning bolalari yo'q, Allohga qaytsin, namozga borsin, tövbe etsin, gunohlardan Allohdan g'afur so'rasin, ko'proq so'rasin. İnşallah Allah tilasa bolalar verir. İnşallah yomg'irlar verir, Alloh tilasa boyliqlar verir degan endi. Boqshalar o'stirashak deb aytadi. Ham yilg'alarni tishi suv bilan ta'min etashakdi. Nuh surasi 10-12 oyatlar. Shuni bilan endi va'zni tamomlaymiz. Subhanaka va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Bismillahirrohmanirrohim. Vassalatu vassalamu ala nabiyyina Muhammad va alihi ajma'in. Как раз самый yaxshi vaqt hozir. Как раз tege jum'a bugun. Самый so'nggi vaqtlar ekin bo'li biz hali urazada. Alloh taolo bizning nasali qabul etsin inshaalloh bu vaqtda. Ya Rabbim Allah senin qarshında biz Ya Rabbim Allah beşke yıldık. Ya Rabbim Allah uraza tutabız. So'nggi minutlaring urazaning bizning bütün gunohlarimizni kechir Ya Rabbim Allah, g'afur et Ya Rabbim Allah. Bizni endi qabr g'azabidan saqla, tama g'azabidan saqla, bizni o'zini yaratgan jannatlarini nasib et, jannatlariga kirt Ya Rabbim Allah. Rabbi ighfir li va li walidayya va lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbim Allah bizning gunohlarimizni kechir, ati anilarning gunohlarini kechir, bütün imonli kishilarning gunohlarini kechir qiyomat kunida. Rabbana atina fid dunya hasanah va fil akhirati hasanah va qina azabannar. Rabbimiz Allah bizga bu dunyo ne'matlarini berib, bizga tugu dunyo ne'matlarini berib, bizni tamom azobdan saqla. Rabbi ij'alni muqimas solati min zurriyati Rabbana va taqabbal du'a. Rabbimiz Allah meni, mening oilamni, Ya Rabbimiz Allah mening naslarimni namoz ahlidan etib qil, bizning duolarimizni qabul et. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.